Hadra garam, gyfel crisis ila i'r far. Solid traffic! Can't avoid! No! Daddy! Venus! Nach Ceist! Ach, amazing! Daisy! Sio ferish yn canu dawn sy'n teiddic. Am ik a hoekshin. Gewoon nog een ons een tijdweek. Legas me! Kan du niet het zo in die adem? Ja, hoor ik! Het skosjo! Hallo, agus fáilte ar Sgoil Ghàidhlig Glaschu. It's an fhrògram sònraichte, waar bij misje een cúdnan ceistean acúise iad na cleistean iad bhilsing iad fás Sgoileach van telebhisean in Sgoil. Ha mi cuideach tolíte fáilte a chur iad cuide na Sgoilearan a chunig sin an na Sgoiltaobh na cloiche ha iad san nar meis gaigas gúta go bí ceistean a sur an gúise iad i gcúirt cuideach. Ma hasú a drásta YouTube, hasú gur choiad an channel úr aking BBC ALBA TV. Sin dachi úr fhrògraman Crummy IT. Ach Bekah na bharach mé hing sin a Maighstir. A drásta séarching táise chuig nach cuirse fáilte iad ceannart Sgoiltaobh na cloiche. Cóile ach Maighstir Mackle. Tachbulib. Oh, stech beschenach. Gaf me lischgal. Stech van de hennach. Kan you, maar van mira. Misje han, Maighstir Mackle ceannart na Sgoilearan. But Maighstir Mackle, van mij is zo'n bringzif. Zie toch, gus na dat je rochelig eng eet een driehoed show. Na gaf terug, ha show ak. Suyus shias. Maar van mij ra, als je gus ra hellige horskuif eet een Sgoil, agus als je eldag eet een Sgoil. Bij Isaac ook wel misje, maar het ooretje. Agus ha misje het ooretje oelge guifje ulk. Hij Chaidh en je skial dit ooretje. Danny. Gaat je wel een ooretje kom? Ga je listen? Ga je nu Jacob zo'n show? Oh! Stoche, gyfele, se volketje ila Mackle. Maar dan. Hein, Daisy. Daisy, ik wil lussen is aan voeddag is een stoel. Heb ik kindje bij kischenik doen je. Ha? Oh, je bent barok herrigen voor Danny Johnny. Daisy go Danny Johnny. Barok herrigen is een show voor wil tachartas galatje met soort alle. Oh, zo het hier. Right, this is what Chris Danny, Chris. Maar nog eens dat zo vatte. Tot gewoon ik ga hem zien. Danny, ik lussen zo'n soeie kutjach. Gaan je... Danny. We gaan maffa, fakkel. Kerst. Next. Show een ooretje. Hallo. Faaltje de ulk. Ha meed me gooi wie eerder bialu a Jew. Maar de jies ja taal van de hennach gun. Smisje, Maighstir Mackle. Ceannart na Sgoilearan is seo ag Sgoiltaobh na cloiche. Ha go má cútramach go gcoinní siú ulach iad a sénach go raibh mise an ceannart hadis iad a dréisio go bíte a bheith sibh feiche iad na scadínichan iad ar cúlú. Cainniche bheith a sin, ha sin uabhasach chéin cútramach. Neist, míad bhí féo úne bhór ar son a mómeit a seoch. Agus ha mí ar son tain go horst ga duine na gáil. Dáiseach mi hein. Maighstir Mackle. Sma roiinú charid. Ach cúteach gon díochan a dhéanú iad an neach cameracan. Pete how an na hennach. Gam chuma a céad cho a spatial sa gas. Pete, yeah! Ha fís acu. Mackle! Gaan aan met de geense haasjo. Ze sies. Wat dan je? Roosjalig in een giet episode. Een giet episode. Could yeah, it's good as that shit. I shouldn't have missed it, Jenny. Oh, Danny East. Daisy go make crummy.
Have you feel her teich? Mike. Sure. Gaan jullie kopen? Daisy. Gaan jullie kopen, Mike? Fysacum J. Honk, ja. Oh, hey, listen. Could you have? Smoke you could dash either. Chris horse. Chris horse, Mike. Hannah Cameron aginge if Chile Sgoil Ghàidhlig Glaschu. Ah, Mackle. How ma eid a chamera. Is a close at cuid. Wow, fáilte, sinsú, guys. Ba mi díadach charomiach, ba mi... Oh, ha! Fullerton, Shenu. Wat dan niet? A mi tolletja teichkin. En hoe de wie kat geet heen in Sgoil, die is. Kuju, je ni musje, een skiped, agus de galet, je ni mi goed, rut te bi. Maar je is mi goed, groen krappen. Ha mi zo'n chicks van toi. Kerst, agus. Ma gaan eens tussen naar Oringo. Ga vi teach P.E. akket itje. Fullerton akkenje. Agoni a lawn sport het fjellagaal. Ha mi giri, wie die sport. Ik het die. Fullerton, how chicks P.E. Ga moeding op wie chicks on die. Is waarschijnlijk geen lecht. Kuju. Ga voor naar de geil met je moppet. Lis een ametjes akketse. Eerst, oese, nieuws. Fullerton, gaan je oenje akkem die lucht adrast. Ha mi tog fakkel vader uur van system computerdag na Sgoil Ghàidhlig. Vau gat het heen dan Sgoil. Hula pies a fistrachi munna Sgoil in de system a shoch. Agus ha mi tog fakkel vader uur. Jaun fakkel vader she kakle mak 3 van. Yeah. Even. Good that you're schon Calum Macdonald. Can you, ha mi het fakkel vader uur a hug. Jan tuam stay hound for it. Chaidh. Sure. Gaan jullie eens. A, B, C, D, E, 3 en naadje E. Zijn ik het daar? Nach China hakelijk. Gaat Jan dunja karon in een system computer ook akkenje sa Sgoil ha show. Le fakkel vader waarschijnlijk. Gutjera. Shall go fall off. Op with the Gearran. Come, the grua Maighstir Mackle. Tea lib. Teach a coffee. She's Jan. En east. Ai, van met je geplein is je duwen. Na boys, fijn Bekah NicLeòid. Ah, kus op nog ik het serieus. Bring me serieus. Guys? Guy? De Gearran, voor in Gearran. Geburing Maighstir Mackle eisiau gyfnod hyn i fi dos yn Sgoil, o'r ha i fi rol rhan gachet hyn eid yn Sgoil. Cyw catch yn tosich mi. Teacherin, Sgoilearan, bla bla bla, gwylior me eidsin. Ha ffiws barwch wylich armse na laiense. Ha mi sy'n yn at falcha, nymniach ciad chwyr agos yn eis. Ha mi nam individualiter y son yn tiach yn yn. Ha na Sgoilearan chostrest, ach ha yn diach yn meirig y tosh chygydw ag yn ei. Daisy. Where me the popcorn, Daisy? Oh. Femi mi tor snacks y son mwbrichen. Siargo falaf. Cúsin ma the sáis ma ha go rugga seo. Sela bhfuil Kirsty House de cumal gúne Ceist. Sinsef. Ha sef trílig ag am chutrbach. Bhí cainacah go raibh san barach lesochaí a thoist ar na systeman acab. Well, thug mí agad bhar na budgetar san Gaelic. Agus ha solis traffic in is sa Sgoil.
Cummy Kirsty, Kershiv a Carson. Cummy Kirsty, Kershiv. Ever ship dahol? So was one, yeah? Halad, a sledach. Sledach. Hannah Sgoilearan sa Class PE if you think the Mrs. Fullerton a lenting. Doing so as a whole of you. Shenchu. Jech press up the nest. Got 3K coig shiashach goch no jech. Shenchu. Gedesiv oniv hallos woman gustauschach. Han Glaschu in dis me an diachin. Maar van mi graag. Hij mijn naam invigilator. Baby met die of kindjach, gewil in de scholar in het die of de hoopbrug geheen. Ik ga nog zijn kerst. Kujach. Baby met die of kindjach, gewil het bekum als savel, kus nach kurat drag doen je eeuwen. Ha, go kutremach, kan be het sarvachal. Heel erg tachart. Ja, ik heb een beetje goed jacht nog een. Hij is even keer offer eco uit na school. Hij kwaad beschaan het er na schooltje niet vat aan een alpe. Kus een school akke je na schaar er zo'n planet. Eerst die show. Je in school en woning is private jet. Daisy. Kujach gediano kusfuaim ha mist nicht garster. Ha fesakin, gewel falach. Kuri jalante. Ach, en rofis akushe. Gunorin shine bean jo jalan gruchig. Pentiv gwanev, pentiv na dahen a hashe the coin chain. Toilet the hood on the head. Oh, showl and colours a horst. How was Glanwayne? Ach, fight barrel paper toilet and tosho. Saw this Jeddak. Danny! Kirsty, is the living system uraket. Ní me se cínteach can be doing your galinting. Oh, tanga who? Shot Sue. Calactic loch. Sa ui voor echte aan de sabelstok raast. Wie kan me goed toch een kumal je kerst. Naar zijn kerst. Shalou. Kirsty. Laat mij hitte, Kirsty. Zijn looi, lama goed. Marachiu, twins hoemde. Gekallig. Achalou. Mi vogal. Oorenen. Chemie dorog het is na zoenen. Kirsty. Oh, sugar who? How did you get her do dan? The feel. Ha! Paper toilet. No! Als je klein gabber. Gaan heel eatje. Hij voedeste arnanjig. Hamische glan. Skeppelte. Agus some scholar mogal. Hallo holte grumse. Smishen scholar mogal. Nabi kies vrieken. Is mesje een scholar mogal. Tegucht Mackle, agus ha mi eid evi bekrach. Leis gyda mi nam offer iconish, ga tell me wie ik het dat ze be eid a fallab. So, rein mi kech, leis net bitte kan bier akel van een hantin. Sjoge jesi, agus how? Wel, Shana ha je show Mackle, ach kech le chocolate, parsnip, balken boegrach, agus bieken brood tomato, agus edevun, hummus, agus ispan. Glífa. Sinna díocha méidirigh seachad agus chabód nach éil na caractaran ule iad an tistam.
Glasgow. How I galay chutmach. Could you noch wel ma as na diach yn ach ga pain ach gysach garid kan ysgol. Could you? Was siwr son big yn gynna hiaw lacam a chleintin. Danny Johnny, go opposite Helmart. Ceol ydw fi os o'ch ein y cwtramach y gons o gag Hobson yn teacher studi. Mae daif dlw eithter yn mae'r frawd yn carriage'n. Ach, dyn eich i mi sioen sy'n cwych y gitar sponge siac. Hanwr yn gitar Mackle. Ha meid cor is a ciad agus a ga oran y sgrifen yn clarig agus yn safl i the computer. Computer yn ha computer yn comasach. Clwych mi fer y drawst. Virus, jam y virus. No. Kan na hår en jackum! Kan je na hår en jackum! Dig oss du leis Mackle. Danny, virus! Virus! Slach had je een mappengeus. Ik mis ik aan je turbosbrief. Vind ik No! Kan na hår en jackum! No! Virus! A computer a computer! A je deur a show! Stop! Virus! En mijn mama! Virus! Oh, stokken wil een virus als ze kutje. Kevin het virus is jacht aan Sgoil. Hij mis je in die kan gewoon eens gemiddag. Oh, hoe waar is een kaart is? Jeetje, blionde. Wie zo? Een computer ik hem haar follow. Gaat je van de handen jakken? Mackle, kom maar echt zitten draad. Nu zit staat er. Johnny! Danny, que wil er een crime zien. Virus, Daisy, virus. Dat was hartstikke heel. Ha virus in de computer nakom. Je een virus naar horen nakom. Je virus, je? Wat hem, je wil crisis hele ervaren. Crisis, Daisy, crisis. Wanneer het broken? Stokken naar erfje. Virus. Mackle. Kan on mijn gewil een virus aan de computer akte. Achter system de school is vat. Jezus. Het vaccin nou. Mackle, eerst. Een virus is kind te zijn in de system school is vat. Als je niet de code die aan de kou. In nachhudas éh in Sgoil. Maighstir Mackle ha mi tek sin. Agus dúsa Miss NicKirdy. Well, Mike. Wel, ha mi dochas gyda chors sin dyf ulagais ha sin gynnyst ydol ie'n coram ceistion y chwyd eith cwyd dynioing y fa y saws an sy'n 3 uur sio. Dosach Maighstir Mackle sy fe afstioch ik Calum Dòmhnallach, Hannah NicKirdy, gleich Daisy yn iach faltiche, Bekah NicLeòid, Danny agus Zach Ronan Mike Crummy IT.
tí. Niste taing fór gwyse chud ceistion uging eith son sio, hasing eith grún yw eng fo eith fiog na dúcha, a hasing y dol o hosach le ceist y sio fo Sgoil Ghàidhlig Glaschu, y fel ceistig cwtigingach y sio. An rá teacher some bí Martians and Scoilacov. Joe, ceist, you're a teacher sy bí mar sin as a Sgoilacw, cwais son tawsach Fe, mae mysio adjach y gyroch a chan mi co iad, egos gyda ced, ach fa teacher na ga gadidw, fa steigte y dyn y ffyr, a chan mi cws, a chanen, stimmt. Wel, stoch yn ach teacher gw sònraichte ach stoch rwydyn ni ein jiffer teacherin. Ys cwysyn col, ys cwysyn y caractaran sy'n hynny smyn. Ach, gw ida ha? Ha, ach na eisiau. Agus Zach Wousen at Sgoil y sio, ik Sgoil Ghàidhlig. Ilus is on Vas mar sin chan mu dul a chatín gu or ha fiúin you an a hin. Niste, ha ceist agumsa is sio fo ceist fo Eva an y clas y seach ag bun Sgoil Ghàidhlig Glaschu. I bí Danny and Johnny faighinn revenge. Sian ceist heiche. Bhí Danny yn hwni ffain dioltas. Ha Danny gyma mes aled fi Janw Cainchoch gyn bydd yn y ffaddoch gyn gyma dylich mynd i adrodd gyn a haes yn y ffaddoch gyn a ha ciar. Sa eisiau y ffaddoch gyn gytorfod yn ciar. Fe mi chwldyn fi gyma ffeicoloch. Flefa, ag sa ceist eile sio hwcht am i crytching Bekah eile an y bwnsgol y fflych y ffeinioch cyrson y fys Danny a Johnny y goni chofericach. Wel, am ysmynioch gymig Danny gyma fferagwch eich eistedd sy'n ychlaen dyn. Chan i'n awsach mes o le dyn. Chachel eisiau lwch go broch. Chan i'n asmynioch gyda Mackle gyffeim. Chan i'n Daisy gyffeim. A chan i'n Crummy gyffeim. A rwy Sgoil y Shane. A rwy Sgoil y Shane. Agus ha tor waloch i'r Danny's. Chan i'n dyn i gael hig sy'n. Dyn ni gael hwg sy'n grifa, agus ha Jenny an y glas y sia an y bwnsgol Gearran yrach dyn y ffeinioch, y fel mis Dallas y dol hilig. Fel yw smynioch y gydili y chalwm. Wel, am ysmyn fi Sgoil Mackle ma hilig i. Fe ge ffalach yn y clos at y nas gyn chanin. Ha Piper an y glas y coig an y bwnsgol Gearran yrach dyn is an ffein ymach y bu cianarst ŵr awn. Wel, sy'n i cheist. Wel, yeah. Chorthig ydy Daisy y fi na cianarst ham ysmynioch eich. Hai baroch uoloch oras, ham ysmynioch gyfeilisiau ysmynioch i gyfeili cwmysach. Ach, ysmynioch O, chafeg Danny talit. I'r chafeg oed talit. Yn byg Danny gyda fi na cianarst. O, ha ysmynioch gyda cianarst ham ta. Wel, ha fi. Ach am y doi ha Danny na siar as y sŵl y gyhyn. O'r chafeg ach a get as y yw i O, hi. chafeg a Geri uoloch mi yn cas yn ni. Chafeg a Geri Sgoilearan ystod ysgol fan fe gad Janw Christmas. Ha si de kait na se ulach o mór as pein. Or chan je jo chenar se vi gan a mai Crummy IT. A chai segus yn A chai segus yn y sin. A fi se gatcha sin. Niste ha ceiste seo fo eile an y glas y coig ag Sgoil Ghàidhlig. Ag sé sin, i fel Maighstir Mackle, ha ysym gyfeir dyn ystod seo, mis ar eich Maighstir Mackle, y dol y hilig, ni o fel eid ober ŵd ein. Zach? Wel, coe caffis, e fel si sier sons gyn chiel Maighstir Mackle. Ha! O, wel chi sin. Cwrs laf mas Maighstir Mackle yn teacher y Charlotte. Yn yla, o. Barach mewn o afan. Jamie yn i Maighstir Mackle. Okay. Thank you. Jamie and Daisy. O, tar son Daisy. Y bringydd Maighstir Mackle, ha Jenny an y glas y ceir an y bwnsgol o fflych is an ffein ymach cymar a hannig sydd yn arst y leis yn aberst discotheque. Ha sio y cwrs y ddiw an y bwnsgol y fflych y deud cholis. Wel, Joe Ackle Ffraingish a han. Ach, caran eifyn i gynnu nawn. Caran eifyn, cwtioch, agos charo môr an Ffraingish ag Maighstir Mackle. Sian yn Ackle rega ham ysmyn. Eidal jyst gwtioch. Eidal jyst, peace big yn y hwlycal. So sé fachel gyma sport al fan, agos fachel leis yn bwrin gen gymwyri sport a fi ac yn leis. Greifa. I fel ceisig dyn ni'n sbys da i sio yn son y fan o lacking ha y ffeising Mike cael y sio. Jane sy y biarlaif. Gwrs am ysmynioch gyda stresa
Injed is seo laimsa. Ba mas fellach in is coverstal an Danny in restaurant. Dydyf. Chorstad ylig diwn sy'n yfyr yn eithaf iawn. Ac rwy'n dych chi'n am ysmynion as yn as eolich yn y caractaran fac yn get y fa caractaran ŵr yn ochgus y dres y cwtiach agos chan yn nyrwyd grwmyn as corstal lys y fersio. As am ysmynion iach sy'n lys y barach gyda'n lys y fersio cwtiach na hiad gael. Ha hwyl y calach o efyn na chael sy'n ryd. A cha mis ysmynion as yn Gearran yn y chwnig sy'n an hyn. Is hij door de huizen in Raymond Gurs hij is skriach al virus. Hij mensen die smee ook geweest in go even. Maar ze is smee ook geweest in even kutjach. Ai. Ja. Dus de kist bij ik doen spelen ha. Ja, hou dat zo. J. Lane is een script de Charlotte. Oeh. Zo geest. Zo geest dat zijn. Zijn gematerif. Stel eens naar het Danny skriach al toch. Kan je bijna sorry te gaan mag naar haar geven. Mackel, no virus. Had je nog jammer onagel na heel. Ja. Zou maar zijn huis een cuid Bekah. Thank you. Stal sy'n yr ha Mackle, ha dyn y tor brin ach chan ele fili gra rwts y bi, tor ffachlan. Stal yr ha Daisy gra crisis. Ha sy'n iawn nat ydych crisis. Fi'n cant racem sy'n cha fi really cant in tor. Be gra, maar fi diolch dyn y ffwemyn, maar... Ti'n oed chi'n asien cwtiach? Greifa, kist bij ik doen spelen stel zo ha. Y fel sy'n fy ffedach yn corstal yr biel of yn camera. Fel sy'n y coed corstal? Wel, zo kan je gaan misschien een lijntje naar mijn jeugd nog. Ha mis mwyn cyfeil. Ha gytwyr y dialogio fi cleisach gan yr wrth marsioch. Nhw'n hawdd cwyd y nid am y doi. Nach hyn y camera yn orst eich amlon. Gyda sy'n cwtiach o blin ys y camera. Gyma y dialogio fo fi presentig ach gyma cors. A sy'n y chwelwch ydy fi cleisach cola cwtiach. So a sy'n y cwtiach ydy erafsact am y cach eich hil. Fe sy'n y cet... Sien na hennach as yn moffis, ita mi hens du heen. Ba Isaac het zeker om je loide jeugdiges, wel gewoon vast gesho, het gadach kun. Stop net gaan je schief, je gaat niet misje. Kist ik doen spelen ha. Lusan Ceist? Kun je hasig se we klaar een program? Kun je hoog zo klaar in Sgoil? Doe je kist, dat? Yn tre, wel, hosig sy'n clarig yn tre sio, sy'n tiwcher yn yr i? A mis mynd gwrw kerst. Ie, sy'n tiwcher. Paul yr onne sy'n gwybod ysgrifig, Leon yr onne sy'n? No, hosig sy'n synylioch ysgrifig. Hosig kerst. Ie. Gaf mynd ys sy'n. So, hwg sy'n jyf sy'n siach miesyn, bo na chiad chynnu fag yn go ffilmig. Gleifa? Fyr yw heist y syng. Nysge, ha ceist oes chi'n ma ac am eisiau fo Riley an y Sgoil bale y fannych. Yn dy rein Dani yn gnoch i dy chlach y glannych. Na ceist yn môra. Na ceist yn môra. Chan je Danny geri brimi ein ha gyma tŵrsioch ach chadjach. Hangloch ha sabach. Agus bi. Agus bi. Agus bi gepraat, tuurlijk. Ha geistach om Sgoil Ghàidhlig Glaschu. Ha eeuwen aan de glas 3 is aan faighinn ja Calum Ellen Dòmhnallach. Curson a hasje verkluch da jiffer character. Agus vila dyrf vi kluch jiffer characteran. Ie, fa dydda fe gamol yn cyharach, lys mae'r rhaid sy'n, mae'r fas yn y ffilm yn charwch sy'n tjenw gach program, mae'r gybyr so fas yn y leim either jeffer program yn jeffer amol yn, agos cynnych y caro, je character y facat, je tai y forst, agos yn y tjenw y fac yma dydyn. Agos y fydd mi Kerstan fi gyda gael stunt double agad. A gwydioch. Shit, misje. En wil je smeuig ook wel kalms me hier in je kwijt kolach. Kan je? Ach, nu de van Mrs. Fullerton agos Maighstir Mackle as yn office, se cool Zach y fawn Mrs. Fullerton, van Mrs. Bialw o camera. Ach, Cwyd chi'n elefig ma ffrigos chwrsio is sio se Lexi, y fa y clwych Lou agos Sue. Ie, fa gyma spor so y clwych like da character yn gyharach Gefelliot twins. So, a coed ar sy'n fa gyma nion o'ch y feiching da Jim eisiau yn sgrin.
Neste ha sin het 4 jou geest een voor Alistair aan de bundschool in Nier aan de paaslik. J gelijkschrift is aan Poo en Ian. J hound se fu ik na fulaken. Bekah a lusse is aan Chaidh gers. Sé yoghurt han, gaan je puur han, na godruig. Waar veilig yoghurt is mutig, is aan krasjak. Wie je kan ook te Michael. Ik vies, nu ik me jammer nooit toch. Ik zou graag jullie als chef naar me aan. Dan me veilig yoghurt van dagen. Ja, maar hoor je ooit? Gaat de jaag meer? Van me, wij zijn geen yoghurt van naar les graag kwaad kan ik die puur gaan met je jagen. Ik los het gekeest ja voor bundschool Ghàidhlig in de is haar rouen aan de klasse ja 3 fijnjak. Ik wil Mrs. Fullerton, ik kies je chocolate gerst. Nu de hasje we filmen, en je chocolate voetingen han. Sé chocolate cheirsta han sé opad goide van ach fá chuide cinna dhéanú go goleabhscatsin go crispicin agus bheit ilach. Jé, gan íú. Nach de ichu kesk as a hiet. Ja, is geen roostig. In de wheelchair, ja. En met táirtje hadden ze 3 streen. Ha, pískeichle is spannend. Goed ja. Ja. Kunnen we er zijn? Blaste. Nachreachta fan sin. Céis ik dan is vele. Cótha deach nach na léonach na trí. Oh, nes. Fes atam sa cóvas a deach. Je sin nooit. Cóvas a deach nach na léonach nachge. Kun mi láh soas, bí mi gomátrich díoch nach a loinechin agus bí mi gomátrich a deanú na loinechin nach am hain soas chuideach. Rút nach héil chuideachal na a ha cléisichin éile a féú ar seán na loineachtastan nó cunne hi gat a stoi a cha mi fórstanach go bhfuil carfte ac am anna heo gomátája agus úsach héil talach tócal soas rút na a díochnichas me sé, so tapal a bhile. Agus agus ha sin bhí gopur cála chá fata go bhfuil sin i ganeoch nuair a ha Calum tíoch nach na faflan. Ja, chuide cinnéile, betuile tíoch na faflan. Bí meis deach nach goach. Ja, chu sé amach na hain. Nog nach op rik. Oké, tapla. Welcome me orsa nach sin agah tapla ulag is an na céistin agó ha mé dulich nach dúir sin chuna chula ginniu. Ach tapblaf agus tapbalaise chuideach Ellen, Calum, Bekah agus Zach it's an a bhí choionadach I dú. Cúineh me ha síise is an na programman iad fatte in Sgoil Ghàidhlig go bhfuil dim féin iad iPlayer de BBC agus chuideach iad an channel YouTube backing BBC ALBA Clown. Díobh siú go leor sin bhna studio XC BBC ALBA agus tuigh BBC ALBA chuideach. Dean cínteach go brúisiú fóscríb sin subscribe iad BBC ALBA Clown. Agus tapbalaise Sgoil Ghàidhlig Glaschu éiad san le algúin filmig a dú agus is san na thuas sin de haich is sin a filmig an Sgoil. Niste sin a go bheith bhaine ach dulich a bhid céiste lan. Je m'appelle discothèque. Cani monsieur disco agus cani chiche tech. Disco. 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 Disco.